Syukur nakaslem jong udongsan hima. Hadin arpusau kenta wala syong syak tengan u presiden ke VPP uba Arden Miller Basayo maj udang klan ke met kepan namar ki doktor ki lapet banyak biang men step. Uba Arden ulah sedang syong syak tengan naduk ke Porsche Pobeje men step jong ka arpulai teriku jemang ke badang peteng haduk menta ke si Pobeje men step jong ka arpusau teriku jemang ban pen bor ke sorkar jela ban pen kelano ke bahak thungkam thungjam pan ai bahak khambun ki khasi namar kilabun pai uba Arden ubala syong syak tengan ningkong hakmat secretariat Henry ha Porsche Pobeje janmed ulawan syong no ha additional secretariat kabalashna kerpang pan laj no uslam. Kam don jing soper lam soper ni amar ba ka jingkut jumut kalau ke scam mah bagi dia pun ya gani tak lalu pakai sokar kan da minjur man pendek mai ya ka dika hak kam the job reception post Iswa kira pi balik pi kerja orang tenda kemat sekretariat pion sono hane. Ini ka dahi kalau namar ba hante kidan subun ki jing bambet ki jing duho namar sobu mo ka jaka ka makim ka bahar kamdan ka jaka ka ba ni don kam nampak ka mo kena kam mendil se ka toilet ini ka washroom kamdan yang ni pengidam ni ka jaka hang ni ka basuk berpuluh kam kata hi kita tahu pak apa pun ini bagi kami asyik ni ka Dengan pi dengan kumbakan ngut basandan pi met. Kila ya bit pi ngam da kama banyo kama lang kila ya bit kita ya wan ban senran we song bat we song li bro simit kani ka dungsan kani ka dak baik badang li khai do nan step Hadu mentak sarkar kampadan ni ai layat kumbat sa kuntai ai. Hadu menta mo la arp saw kunta kalaya kemkiyo pi dari kamdan gunu nagaling ka sorkar si ka sorkar kalau berpej kalau banmut ini iwan bani sorkar ini dari kong kan kun berbasai bali iwan angin dapat jingkut jumut ke skam banginam sange gani tak haru pakai sorkar kan menjur ban pendek nagaling ka parti ini 4 perhat perlu berkom nama nagaling ka parti ini pendek ka pendek ka jishakan ka parti kalau pendek lagi presiden Marway. Nakiri pak ba at kibon kibiwan banya senran menin kiblewan we song ur damit kibisim bentalang walar galong tangkat tu ani kentaro. Lada sarkar kadang sangap si sangap kaji chatkan jumpi kan tai kita apsa kunta. Bila saya kamet jumpi kadang kita ne ngintip mo. Te kadang em kejing penkaya ben kampen bun susu kejing bun breu ban chatkan. Ka jingpen bun beriu ban syaat ngan lani ban syaat kan marwe kanum don JPR kalong tangga jingkut jumut jong kita genong syaat kan bat ka jing snow baju besorkar tapi ka sorkar lada syaat kan mana marwe lada kali ka sorkar ka badon ke jingkut kan hapi ban pensap ada syaat kan masih bondu Kalau sorkar ke bomdon kita kaji klik ke bompak ban persat kan pun sat ni. Ki ke jingbon jo pat pa no kersian ku pakalong upakersian ni kani ka jingel ji pat ba udon hagal yang ji. Wah. Te kamut ram pat ba udon hagal yang ji bingin khot pat ba ban ni sat kan ni. Te ngadang sedang manga ku presiden ini pe aduk kanu ka sorkar ka pene lanik rendang. Ka pori ka sabatai. Kalau sebelum kita bawa pi benar sad nak lain. Tak boleh suat.